Srebrenička sela Luka i Krušev Do su od Srebrenice udaljena 50 km i nalaze se na oko 1000 metara nadmorske visine. Svake godine snežne padavine, vjetar i nanosi stanovništvu prave velike probleme zbog nemogućnosti čišćenja prilaznih puteva. Nakon mjesec dana stanovnici ove dvije mjesne zajednice osjetili su olakšanje. Stanje naravno nakon 30. decembra je stavljeno u, hajde da kažem, u neku normalnu. Naravno, jer kad to kažem, počepljem to činjenicom da smo danas svi koji su trebali prethodno i doktorima doći i koje kakve stvari kupovati, to smo danas sišli, znači prvi put da se podmire ljudi i da urade ono što trebaju da urade. Mališani iz ovih sela danas su nastavili redovno pohađati nastavu u školi koja se nalazi u mjestu Podravanje, no nove snježne padavine mogle bi ponovo napraviti probleme, budući da su ova sela u visinskim dijelovima Srebrenice i da je snijeg nekada nemoguće očistiti. U nekim selima je prosječna visina snijega bila i do metar. Naše službe, 4 firme rade na prostoru opštine Srebrenica, uključujući i našu firmu komunalnog, dakle nisu spavali, oni su dan noć čistili puteve i omogućavali građanima da mogu da imaju tu komunikaciju u slučaju neke nezgode, bolesti ili nekih prioritetnih situacija. Inače, u selima Luka i Krušev Do žive 52 porodice sa oko 150 članova, među kojima je i 12 djece.